and welcome. Thank you for joining me in episode number 134 of the Afrikaans reading of the Quran, die Heilige Quran, by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode number 134. Hoofstuk 6, die groot 4. Surah 6, Surah Al-An'am. Afdeling 17 van hoofstuk 6. Selfopgeleide onthoudinge van die heidene of heidene. En dit is hy wat tuine met priele of sonder priele laat ontstaan, en dadelpalms en graan waarvan die korrels verskillend is, en olywe en granate en gelyke en ongelyke soorte. Eet die vrugte daarvan wanneer dit ryp is, en betaal die prys daarvan op die dag van die oes, en verwis dit nie. Voorwaar, Allah het die verkwisters nie lief nie. En van die groot vee het hy sommige as slagvees geskape. Eet wat Allah julle gegee het, en volg nie in die voetstappe van die duiwel nie. Waarlik, hy is julle openlike vyand. 8 pare, 2 van die skape en 2 van die bokke. Sê, het hy die 2 manlikes of die 2 vroulikes verbied, of dit wat die baarmoeders van die 2 vroulikes bevat? Onderrig my met sekerheid, indien julle opreg is. En 2 van die kamele, en 2 van die koeie. Sê, het hy die 2 manlikes of die 2 vroulikes verbied, of dit wat die baarmoeders van die 2 vroulikes bevat? Of was julle getuis toe Allah julle dit opgeleg het? Wie is dan onregverder as hy, wat 'n leuen teen Allah versin, omdat hy sonder kennis die mense verlei? Waarlik, Allah lei nie die onregverdige volk nie. (134), 135. Please join me in the next episode, which is episode number 135 of the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Please get your free copies of the Quran. Do not delay. Contact the IDM 03130468883, IPCI 031-306-0026 or 27, MJC Cape Town 02168444606. So that is Durban, Cape Town, and Tshwane, Lodium, Pretoria. Mohammed's Hardware 012-374-6102. And this copy from which we are reading, I got it from my friend Jones Yunus Musa Dada from Musa's Insurance Brokers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. Please remember to subscribe, to share, to like, to make comments, and please remember to share this, because knowledge is light. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. Stay mentally strong. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.